Sika tiragsak ko. Tinapalabas, maragsakan unay ni Doña Marita itinaamuan na a panagbakasyon dagiti dadakkel ni Jinky. Kinasarita na da Oliver kan Romeo. Tanasken nga addadan to iti aldaw nga isasangpet ti sangailida iti balayda. Iti may sarabi, kabayatan ti panagpapaangin ni Richard. Natannawagan na ti babae nga atidog tibok na iti paraangan ti kaarubada. Ngem di na nakita ti rupada ito'y tanakatalikod. Impakamumet ni Mrs. Santos at ti babae ket tay agab-abang iti balay ti amiga na ani Cristina. Kabigatan na. Kinasarita ni Mrs. Santos ni Richard no kaano ang mga asawa da ito'y. Agingga anasauna iti anak na nga amangan nugungundawayan na ti panagayat ni Tess ken kuana. Itagagayan, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Amangan mo't nugungundawayam ti panagayat ken ka ni Tess. Amangan mo't no agsangsangit tulaang ni Tess gapuken ka. Sana ka man ang gundaway, mama? Anak. No dagiti dadduma, ket manang gundaway da. Saan kanyak, mama? Ket ni Tess, di kagdanag, tadyak pulos ginaraw. Anak. Napintas ni Tess, saan lang nga rita? Nasingpet kan naanos, ket awan ti makunak ken kuana. Ngem saan pay lang nga ita ti panangaram ko ken kuana. Dumteng tulat ta, mama. Ngem kaanon to, kayat kun ti maaddaan iti apo. Kayat kun amakita ti agbalin nga apok. Anya? Kaano kanto ang mga asawa? Into nataya kun? Unay kayo na ya, mama. Angam sige. Armak ni Tess. Kasta, anak ko. Awan makunak ken kuana. Gapu ta nasingpet ken nasayaat a tao. Saan mo't kiti nga adayo ti pagurayak iti pagluganak ang mapanagtrabaho? Kayat ko dito Tantatal na. Hello, miss. Good morning. Ha? Sir Richard? Elisa? Wan, sir. Apay nga da ka dito Agab-abangak ti tabalay ni Madam Cristina, sir. Ha? Okay. Kan. Lumugan kan. Ha? Saanan, sir? Kan. Lumugan kan, Elisa. Sige, sir. Kat agyaman na. No kasta, sikat ay babaya na tanawagak iti rabii. Anak katugaw iti paraangan dati ta Cristina. Wan, sir. Jack makaturog iti rabii. Isu arimwanak anak paangin. Kasta gayam. Jack ni namnama nga karuba talaeng. Nakababain pa sir. Anya ko matipagbainam. Kat awan matidakas nga inaramid mo. Ti panangilugan mo kanyak, sir. Okay lang. Awan parikot. Kat agpadata matitipagturungan. Di ilugan kan. Tapno saan ka amala daw. Sir. Adda ka di kadwam iti pagababangan? Awan, sir. Si Shaklaang. Kat, kumusta matitrabaho medyo restaurant? Awan parikot, sir. Nasingpat kan man nakaawat dagiti kakadwak iti kitchen. Nasayat no kasta. No da parikot, di ka bumdeng nga umasidag kanyak, ha? Wan, sir. Elisa? Ma'am? Nakita ka bimabaka iti kotse ni Sir Richard. Wan, ma'am. Nakita na ngamin na magmagnaat. Iso nga inlugan na. Ngam, kinapudno na. Mababainak unay. Nasayaat ngamin ni Sir Richard. Iso nga inlugan na ka. Ma'am? O ala, ingkan iti trabaho. Sige, ma'am. Nalpasaan man din kay. Nadalusanan to'y sila da pagturugan to dagiti dadakkel mo.
Nasukatak pa yan dagiti kurtina. Nasayaat no kasta. O ala, kalabaan dagiti kawas ko. Uwan, ma'am. Sita, no kayat mo nasayaat ka. Naskan ngagtungpal ka iti amin nga ibagakan ka. Ha? Uwan, ma'am. Depende iti bagam. No nasayaat ti bagam, di agtungpalak. Ngam no dakas, taday tamot ti paglaingam. Ay, diyak agtungpal Anya ti kinunam? Ulitam man? Anya nga imbagak, ma'am. Jay ko nam apaglaingak. Ti dakas. Akas kumaiti anya? Ha? O sige. Ibagam no anya ti dakas apaglaingak. Ibanagnak mo. Kano saan? Madaksan ka kanyak. Binilin mo ni Dong amang ibasura kadagiti imbilag ko abadok. Binilin mo pa nga ibulang na ti florera ni Senyora tapno da kami ka ni Elisa ti mapabasol. Aw, saan ka di adakas dayta? Tima ko na adakas, Sita. Katno ipapatay ka, danga. Ha? Ipapatay na? Ma'am Jingkay? Ay, Diyos ko, pakawanan na kadagiti basbasol ko. Awatan na to kadidita pag-aryam tanay. Papatay na kanu ni Ma'am Jingkay. Pakawanan mo ni Ma'am Jingkay. Gaputa puy-puyutan ti sa iro ti panunot na. Aday ipos kansara ni Ma'am Jingkay. Ay! Sumartang kan, Sita. Huh. Ala, inka mangisagana iti meriendami kan ni Mama Marita. Wan, ma'am. Takalpasan ang maisaganam ti meriendami. Aglabakan kadagiti kawas ko. Wan, ma'am. Tess, kumusta ti trabaho ni Elisa? Awan parikot iti trabaho na. Nasayaat nga rin no kasta. Simple abalasang ni Elisa. Ngam, napintas. Siguro, adan boyfriend na. Nalabi ta kasta. Katsi ka, kaanumat ang maadaan kay ti girlfriend. Dumtang to dayta. Katsi ka, kaano ka mat amadaan iti boyfriend? Dumtang tulat na. Tess, Oo. Apay kasta ti panang mingming mo kanya. napintas ka ngamin. Oo. Limabaga ta pingping man. Si kamat ngamin. Tess, Di mag, Richard. adak lang dito'y parakin ka. Anya ti kayat mo asawan. Basta, adak lang dito'y parakin ka. Apay kastoy tiriknak. At adan amain inlawag kini Richard. Kasla kayat kun nga arak ko pan kan agkan. Itay pinadpatan na ti imak. Anya ti kayat asawan. Ti panang mingming na kanyak itay. Sana pinadpatan ti imak. Adda nga tamat panagayat na kanyak. Tess, Richard, anya ter aramidam dito'y tirasa ti restaurant? nagpaanginak laang. Sige, inakon iji office. Bayambay lang ti opisina. Agsarsarita tapay dito'y tirasa. Kayat ko ti agpahangin. Sige. Kayat ko nga ibaga. Adumakdakkel ti mapaspas ti restaurant. Saan pa'y laaday ta ti pagsaritaan ta? Anya nga ron? O may ka? Rumar taman kid di? Sa dino ti papananta. Basta rumar ta. Intag palay lang. Saan, Richard? Agtrabaho takit din. Basta, rumar ta. Mama Marita! Oo, apay. Anya ti pagsangsang itam. Mama, ngamin, kailiw ko ni Oliver. Oo, ala, huston, iha. Di ka nagsangit. Mama Marita, kaano nga gawit ni Oliver? Matayak langan.
Jak matla makikita ni Oliver. Di ka agdanag, iha. Agawid to ni Oliver. Gustoon, iha. Di ka nagsangit. Gustoon. Anyan tilang-langa dagiti dua. Nag-uay mo't ni Ma'am Jingkay. Overacting. Agsangit-sangit ka now. Sakit ap-aprosan mo't ni Senyor at ibukot na. Ahaw, anyan tilangada. Sito! Ha? Ay, Senyora! Apa yan nakatakder ka dito? Mangyag ka dito itidanong nga inuman ni Jinke. Kasla matalimudawan. Kung kunanala ito, Senyora! Yati kunam! Ay, uuwan, Senyora! Inak mangalay ti danong nga inuman ni Ma'am Jingkay. Oh, kumusta tirik nam, iha? Okay akon, Mama. Agar artista la dayta. Di mo nga min uunay panunutan ni Oliver, iha. Kapot agawid mo't laday chay. Mama. Ay, sus, mangrugi manan nga artista. Ay, usto niha. Di ka nagsangit. Nakadkadlaw mo't nga ginsasangit lang. Hoy, Sita! Ingka ni Diya kusina. Tama nga no ad-adda matalimu daw ni Jinke. No makita na takos silap mo. Uwan, Senyora! Inakaon! Di kayag danag ka ni Ma'am Jingkay, Senyora! Gapotasan anatalimu daw dayta! Kung kuna na laong! Inakaon, Senyora! Oh, tibwisit akatulungan! Mama. Ay, di mo italtalag day jay akatulong, iha. O anya, kumustan direk nam, iha? Aglusdoy ka kadipay? Saanan, Mama? Awanin pagtanagam kanya. Anya ti kinunamitay, Sita. Agin ko na lang ni Jinke. Wan mangat, Senyora! Diyo ka di madlaw. Nakadkadlaw tupay. Malalala, di kan sumanaupay. Kat, ayan na ngay ni Ma'am Jingkay, Senyora. Addan iti silid na. Mangipan ka kano iti inuman na gatas. Gatas? Sige, Senyora. Halaing kan, tapnosan ang matuktukan nga guray. Adto yung tigatas mo, Ma'am Jingkay. Sige, yawat mo. Ops, sakbay ayawat ko. Balaagan ka pa'y. Anya? Amok, akalpasan ayawat ko day tigatas kan ka. Sigurado nga isabwag mo kanyak. Anya? Amok daytan. Nga main, kaguranak manon, iti naibagak itay, nga agin ko kunakalaang. Tapod numot nga main, nga agin ko kunakalaang. Nag-OA ka pa'y ngagsangit. Puisit ka. Balagan ka, kunak manan, Ma'am Jingkay. Iti ka nitaw, nga isabwag mo day tigatas kanyak. Ha! Balsan ka Apay iti kunam kabuteng ka. Bagkatan ka ngay porwak di tatawak. Kunamsa. Dadaol ti ulo. Idisok dito'y lamisaan to'y gatas. Aday ta. Ops. Di mo pa'y alaan. Ha, inomom ton, inton makaruwarak dito'y silidmaw. Inakaon. Ipagarot na nga tama may saan nak. Ha, padasan na kadangran. Talaga abalsaw. Agyaman na, ta sinong batam tiawag ko, Oliver iho. Sana pa makawid dito, Mama. Intun sa banulangan nga gawid ha. Agam kailiw na ka ni Chinky iho. Aglos do'y pa'y itay, gapo iti iliw na kan ka. Anya? Umay ka kumaiho. Uray mabit ka laang. Umay mula sa rungkaran ni Chinky. Busy ak, Mama. Pangaasim, iho. Nadadakas ang mapasamakin ni Chinky. Datayo, ti mapabasol. Apay, anya ti marikrik nam, Jinky. Basta maditirik na. No maditirik nam, apay adi ka mapanay di ospital. Anaskan pa'y lang nga umayak di ti balay.
Ngamin, kaya't ka makita, Oliver. Mabalin ka di adi naktaktakan. Numadama ti trabaho. Please, Oliver. Dito'y kalaan. Agkakapsuta. No di ka makita. Napintas a lugar to'y imayanta, Richard. May sa parke. Kit napalawlawan iti sabsabong. Makaayayo. Italaang anak ka umayak dito eh. Ngamin, pasig at trabaho ti aday ti panunot ko. Diyak man lang mapanunot tagpasyal. Isungarad arin mo rata, tagpasyar ta. Agyaman na, Richard. Tess? Nasaw ni mama kanya, akayat nanti maadaan iti apo. Iso ano mabalin ka no? Ket mga sawa akon. Apikit dinasan. Nulakit adan babae ang magustuhan. Ngam no awan, padasang tagsapol. Ta itiday ta akin na taer mo. Imposible adi ka makasapol. Tess? Ala, umikan, Richard. Agpag napagnata. Ay, kunaklakit din no daton itay. Ngam, saan mat kayam? Ay, diyak amuno agayat nga ta kanya kung ano saan. Tess? Naulaw ka kadi? Nakakidam ka man? O sige, dumagas ta iti mabalinta pag inuman iti nalamiis. Mapidlang ha, ipaigid ko ti kotse. Oh, apingin sardeng mo. Dapadapan ka man. Kunaklakit din nung nabara ka. Richard. Nasakit ka diti ulom? Amangan ngamin nung naulaw ka. Gapo iti panagbiyahe ta. Saan? Sige, ituloy mong tag-drive. Intan, Richard. Apay nga minakastoy direct na kini Richard. Ad-adan ang maininlawakan ko na. Kapot ang masaknan kanya. Kas itay, di napadap na timuging ko. Taamkan na nga mga nabarak. Ay, anya ka di nga minda ito eh, amarikrik na. Tess, ato yung ti pagpalamiis ta. Agyaman na ka. O sige, agpalamiis ta. Tapno may katiulaw mo. Itulod ka ni Jemalayo, tapno makainanakan. Sana, ada trabaho. Aglayon tan iti restaurant. Ay, sayang ti oras, gapo iti panagpalailang ta. Sana nasayang ti oras ta. Gapo ta sikat ti kaduak. Naragsakak, Tess. Richard. Sika, saan ka kadi naragsak ta nagkuyog ta? Anam siya, naragsakak, Tess. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, tituloy, tinubela tayo a napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.